Hi mga bay, good afternoon. This is Letecia Jensen. I am here in the middle of the city of Randers, and as I observe, nobody's in the city because this is Hwebes Santo. Everybody, eh, everybody are stay at home, and the shops are closed. So here, going up there, nobody going up there. There's only one. Way trabaho, walay open ang shops. Padayon ko ngadto sa unahan. Marso karon, Hwebes o pizza uno sa Abril. Bantay mo kay diri sa Denmark. Basta Abril na gani. Daghang mangingilad. Ilaron ka. Ang atong ilad-ilad sa ato sa Pilipinas, Oktubre man siguro. Pero din April na. Sa Putix. Uy, serado gyapon. Serado abli. Pero gikan ko sa Rema karon mga bay. Abli ang Rema. Og mamalit mo gatas. Unsa pa diha abli ang Rema until 10 o'clock in the evening. 10 o'clock. So Rema open until 10 o'clock. You can shop there. Okay, this is Facta. Facta is open now. Study week still open. Only the food shop, I mean, not all. This building
Ini nga building mga bay, museum ni. Next time we will go in there. We will come in there next time and see what's inside the historic things. Nagatubang ta karon sa kabayo o tanawa. Ang kabayo sa Aranas. Kini siya fountain ni siya mga bay, pero wala pa i-on. Wala pa tubig oh. Usually i-on nila ni kon summer. Kana walay hugas bulingot. Mingaw ang downtown. Basta Holy Week. Holy Week. Hwebes Santo.
Muni terminal res aranas mga bay. Dong sa Orhos. Padong sa Maya, Silcabor, Lango, Niburing Town, kanang Blue, far distance na siya. Kaning Yellow, short distance lang na. Mga subscribe sa akong channel, YouTube channel. Ang ordinaryong vlogger o small YouTuber. Please subscribe mga bay.